Hallelujah. Ini pai si kaktian ke jong blay naga gospel ke jong Marcos ke nong basau na pen pau ke jong songo yu blay nam ta jong pi wei pui ni ke step ke ba pi la ban poi si ni yeng ke jong blay ban yo snoi ke kaktian ke jong blay ban don ban perlut por ha ke jong kat ke jong u bat nga ngek ba kanu ka ba pi pen like ye ke por jong pi ban kam tam e ban wan si ke jing yeng ke jong blay ban yo snoi ke kaktian ke jong blay Ublay on pendap ke jing im jong pi naga gospel ke jong Marcos kanong basau ke mga kwa ban piliu men siam at pi naga sngi naga naga benta naga ketin ke jong blay nga nget bakam long tmai pi kanega naga khot bible ke bangi ju puli barbor hendrai la arta yo mentang puli ke naga jingja naga ketin ke jong blay bat don shibon ki ke ba peloinga ban perkat don shibon ki ke ba peloinga ru ke mga kwa ban ekran mat pi ke naga benta naga ketin ke jong blay ngan pulilo dia baro kini ki jingja naga bible naga gospel jong Marcos kanong basau kerkhot ke balai pusan ngan pulilo na baro ki gospel jong Matius sungin pe naga gospel jong Lukas sungin pe naga gospel jong Marcos bat balai ngadang naga gospel jong Marcos kan batai pi sibet ini pe beniak naga ketin ke jong blay ba u Jisu kan mau gini ke way baro ka ba u Jisu ule haga jingim jong u haga por ka ba udon haga kendo kadai ka ba Jisu upan inuk saingi kumno ngilong kamban im ngini ke jing kum ki khon ke jong blay amen barabor pin pek bahana ka ktin ke jong blay u Jisu hi kayengi bangin im da ke jinge mo u Jisu hi kayengi kumno ngilong kamban pentre kam ke jinge jungi u Jisu hi kairu ke jingim jungi kumno kadai ngi ban pentre kam ya ka ikhtiar ka ba blay ula ai ke jingim jong ajom pi Jesus wants us to use our faith and Jesus wants us to use our God given authority amen kini ki arthali ki ke bon ki ke hene ke baro ka bu Jisu ule upen I ka nuksayangi ka banga ma phi ki khon jong blay kumnong ide ban em ngene ke jingem amen baranga kwa banong ifi bangi em ka por ka ba kini arthali ngerong kamban panong kambar bor ye ka jinge jong pi birong kamban panong kamban barbor ye ka ikhtiar ke jong pi ka ba phila yo no Jisu pirong kamban panong kambar bor ka jingem jong pi amen the devil will oppose you Usaitan unyeng yele ege jingim jompi. Usaitan unyeng yele ege bo bleu khot ban pendap lembaga jingim jompi. Usaitan unum shong klikti banong ba ongan chu sha ba yipi ba finle ege baro anta ke hima ke jong blei em kat na bar ba ke jing khot jong blei u bleu usaitan u yo I ba kata ke jing kerkhu kata ke jing khot ke jong blei kan ha ke jingim jompi ka ba manga ma pi kum ki bange girong kata ke jing khot man long ke jing kerkhu ke hima ke jong blei usaitan unyeng ban yele ege ta Amen. Barang penipi na gani jing jana ka Bible ngani puli lang sa ba Marcos sau lai pusan ka Bible ko ngum ni ngapat ay ka kerteng syaban nga ngani puli gani jing ja. Ula amru haki hakata ka sngi. Habala jan miet ya ngini le shishiliang ong baro ong ya ngini le shishiliang. Jisu ula dap ong lupai ke senran yang ngini le shishiliang ng pulilot. Haba kila eno ti yu upat ba kila le lam yu kumba ulong hakal lieng henry don ki we pat ru ki lieng lembat u tila ki ke eryong ke bakrau bat ki jing at pelung kila palo syaga lieng kat ban sependap ya ka u ti ula don hakal tedong ke lieng bau yo tia hakal singkli kita kila kersiu yu bat kila ong hauko kenrat mem senyo setia bangin sayap dak jingkeli aba ula kiti ula sneng ekal air ba ula ong ka duriau long jai jai wat ki shu kum ta kata kal air kala jam jai bat kala long ka ba jai jai air khat ba sau po ula ong tia ki balai pilong ki ba shep tieng kata kata kum no ba phim pat don ka jingai Henry kila shep tieng shikade bat kila kran perlok hi uni ulong ue shisha bakal eru bat kadur yaudi kia pen ko ngu yau ka Bible ko ong amen hallelujah lara kila bat kadur yau ki pen ko ngu yu Jisu ki pen ko ngu I biru amen amen Hallelujah. Hagani ke step na kwa ban ringdor na gani ke jingja na ga Bible nga ba ya ka ba u Jisu u yalek bat ki senran jong u shiliang ko duriau ban kwa ban ai ka kerteng ini khubor ka gani before a breakthrough in your life the devil will challenge you. Siapa ba shwa ba pin mat ke jing palai lui ke ba krau ha ka ege bo bleu khat de pi ka nugo nugo benta jo ka jingim jom pi u syaitan un yeng yele ke jingim jom pi
Barabor gi pet gini gi jingja ngi ju pet tangi gini gi jingja ka bajah ka duriau ngim ju pet ke ai ka ba uji su le sesiliang ka duriau. Uji su ka purpose ka uji su ang yang in le sesiliang ka duriau singap ba ngani thu lu pai phi dang ski kreatif ka Bible ba ka ktiem ka jong blai ka ang ba syaitan u ya le ya uji su ba de ke senran ha ka duriau Galilee ka de gini ka wei ba u syaitan kwa ba uji su un poi sesiliang ka duriau nama sesiliang ka duriau kanun ka breakthrough ka ministry jong u sesiliang ka duriau kanun ka breakthrough ka jingem ju ki senran ha ka sesiliang ka duriau kita ki armut ki ba shong suot kin light sendon but ketuk senong gadara barok kowe kin igi jing tere ke jong blai. That was the purpose. Amen. But like a jingem jo piru singap bashani, when you are on the verge of a breakthrough, the devil will oppose you. He will do all his best against your life. You know why? Usai tahun le kat bala ban yang yele ipi nama balai, piran ha penir jong ke jing pelai lut ke bakrau. Amen. Dengan yang berbalai gini gijinga, dengan puli bahaya gini ke Bible kau umni siapa? Dengan pergi pi negara ketim ke jong blai ke Bible kau umni dengan puli biang orang yang ini lek sesiliang, uji su ada orang yang senran ya ini lek sesiliang, uji su ada orang lupa ada gijinga yang ini lek sesiliang, uji su kem kelen cipang gijinga apa deng, uji orang baik yang ini lek sesiliang, haga jing sisa siapa? Uji su langit hadu kata kita ketim ke Ukraine ke Bible ke itu uji su uyot ya. Haga singkli ngaso tenar pada gini bo yotia haga singkli hapdeng jong ke eryong bahaga jingem jong piru hapdeng ki eryong jong ke jingem pilane ban yotia jai ku mujisu. Amen. Namun ngi khon ne gini gi lagi kendo jinge palat haga jingem jingi lane ban yotia borok yong I have sleepless nights because I'm having a lot of problems and challenges in my life ngabon dan gi jinge haga jingem jong ngam nang ban yotia. Uji suang yang nyelek sesiliang ke duriau. Sekap ha. Dekat ke belah punyo, tila ki ke eryong ke bakrau, sekap baik ini. Baro ki senrang ke jong Jisu ki babon na ki maximum ki beran ki senrang ke jong Jisu ki nong tong dok ha. Ba kini ki nong tong dok ha ki mde ki well experience nong tong dok ha. Ki nong tong dok ha ki ba sngotu ya ka weather patterns. Ani ki sngotu ba kumno ka long ka jinglong jong ka Mariang. Ki kalong kumno ki sngotu ba kini. Lara ki yo ilu pa ba kadan ka ba kandan ke eryong kinum lek kini sya duriau. Singap ba? Kinum lek kini seduriau. Hari ketieng ke jong blai ke orang rekat balai punyo, tela ki ke eryong ke bakrau. Sengap bah kata. Kapamot ke ni ke eryong, ketien parang seteran bah. Kong bah, and kong there arose a storm. Sengap bah. Kini ketien para ketien Greek konteks kemut kum ni. They arose. Kini ketien ginomai. Lini tela ki ke eryong kapamot. Kini ke bajarang kat, ke bakim poi perkat, ke kidap ke jinglongo, hagapor ke bajak ke eryong. Baraga jingem jong ajong piru, haga jingem jongi habangi yeng ban bebrai ke jong kot jong blai, ban le e kaman ke jong blai, ki don ki bawan jarang kat haga jingem jongi ke bakin ngimpoi perkat. Berkitu ki jinge barabor, ublai upun kre ke jingem jong pi, because you are on the verge of a breakthrough in your life. Hallelujah. Siapa? Tiada ki ke eryong. Kena ginomai moment. Kena ginomai ketin Greek kebumut suddenly. Kena kapor kebakimpoi perkat. Baka su change ke aka haga duriau Galilee kebakimpoi perkat. Nangdo kawan kena ke eryong. Nangdo kawan kena ke jeng atpulun jeng duriau. Kebakimpoi perkat kena ke baja kensan. Haga jengim jengiru habangi yang mensyakri ublay. Kidon ki baja kensan haga jengim jengi. Kalau nyampai perkat kiwan long jadi nem, piang, ani nyampai perkat bahkan long kumni, kumno tak kiki borok ki subyang lut, hari all of a sudden, you know why? Because the devil knows you are on the verge of a breakthrough. Amen. Baraga jingim jo pi siap baik ni, takadaw warum jim sting, apa pisakri ublay, takadaw ni pi bahaki por baro pi hap ban penkanya le dia utrai Yesus. Haki por baro pinong kaman pendap ke jingit jom pi baleng. Namar pimtep hagano ke por ke bo setan ulak yeng le ke jingim jom pi. Amen. Amen. Don't the devil never takes a break. Setan ju shong klik ti ku ikon bi jong blay.
Yele iki ka percaya ka ba dan lupa ka si shar jong u. Ka ba ka Bible ko ang ba ka percaya baro ka ka yo thia ha u ka kting jong blay ko ang ta. The world is sleeping under the sway of the wicked one, the Bible says. Mo? Hera yang ay pi unyeng. Uwan ra ki ki jingja ka long na yeng, ka long na shabar. Sa ka daw pyak ban gat yala ka jong jingem la jong singap ba. Amen. Tila ki ke eryong ka ba kraw. Ong baro ong ka ba kraw. Now this is not a rainstorm, this is not a thunderstorm, it is a windstorm. Kani kam day uslap ka Bible, repi puliler baro kini ki jingja ka Bible, na baro kini ki na Marcos, Lucas, but Matthews kini ba kam day uslap, ndon slap, ndon ru ka lili, ka David ka windstorm, ka David ka eryong ka ba kraw ka buwan. Amen. Singap ba? Nanta? Wong mim. Tiga la chi ke eryong ka bakraw, bat ki jing at pulung kila palo sagalieng, ang ki jing at pulun. Kamawat pechenie usaitan upendon kam, siap baik ini. Usaitan upendon kam ya ka wave the water ban palo persyak. Melek kumno, ban pengam jelop yu Jisu badi gisenran. Balai? Posisi silang menong. Breakthrough is coming. We will stop him. Kat bala ngin yale yu balai nomor silang duriau mlong man poi tang supoi silang duriau kanam ke jing like ka bakraw nomor ba ki suat hagadara siapa how to way brio dan riu hajar ngut ki suat how way bala pipuli ba yu Marcos siapa Matius ong dan arngut Marcos ong tong way kamde bakia clash Marcos ba utho wang ba udon way ni kini ar ba kham long ferocious. Sunam, arngut kidan. Kamu kan ar hajarut, kamu nak wing hajar temo. A legion is there in a single fellow. Singapa? Takadaw kani ke bau Jisu timnam. Ura tip bakan don ke bakraw. Singapa? Reki senran pat. Singapa gini ngan puli gini. Kijeng at pelon kila palo sagaling kat bansa pendap ya ka ong kijeng palo. Siapa? Kani kektian jeng palo, kamot kamdai bawan nang sisian. Kani kektian palo kamot kawan siwan ke jeng at pelun tam. Again and again, it is a session word. It is as if the wave is beating again and again. Kapersyang usoitan as an invisible force usoitan wan haga kal air kimla ban yu i. Denam, kapapila ban yu ke jeng at pelun. Denam. Kani ude umen siam ude ki bor jeng dom ki ba pendon kam ya ki ai ban yang le persyai pi. Ngak bai gini gawai. Haga jingem jompi, haba pi kenduk jing e. Ngak bai gini ngi barbor ngi pe ngi brio. Ngi barbor ngong dini brio. Ngi barbor ngi dami ki brio. Ngem tep bodi usaitan, uba shalendet, uba tre. Mawra itu ki jing e nama ki brio ro haga jingem jompi. Amen. Singap baik ini, ngan pulih ini ke jing jabar ko baik singap ba. Uti ula dan haga tedong gelieng, bau yo tia haga singkliang, bau yo tia haga singkliang. Ong yo tia haga singkliang. Ngan sutanap na ini, yo tia haga singkliang. Film film kini ke jing yo tia haga singkliang, kam kan normal jing yo tia singap ba. Nampak dian ke begini ke sembran ki kot yu Jisu ngan sutanap ba. To singap baik ini, kita ki kersiu yu bagi ong ko kenrat, ong ko kenrat. Apa kersium ni? Kau kenrat, cannot take kenrat, keryong kebacur. They do not do that. In the Greek is like kenrat. Kemta ka dia problem kenrat. Shake him up. Nama kabayo kamu Jisu yo tian. Ngai. Fidip nang. Hai benda jong tu kan liang kan. Kalian ke berong tu deh. Uji su kerana kau ke kendong tu ke balai kendong tu. Ibu sekalian tak tiang tak. Uji su tiang tak sama. Uji su ni. Hallelujah. Kia apa kamu kendong kamu sai kamu jai tuan. Kalau kia apa kesiu tiang you. He was so at peace. You know why? Because when you walk by faith, it produces rest in your life. Yes sir. Amen. Tapi ya jengek kanan ke jengjat hat ya ke jengem jompi. Uji su ada orang lupa yang ini leceh siniang. Denam, uji su ada ngek. Bagai dengan ketian ke buang ngan jatat yang kita ketian ke mangalah bang. Ngan yang ini leceh siniang. I will rest in that word. Amen. Pun kami ke jenget jengu. Amen. Yo tiak jai. Amen. Hallelujah. Haduk bagai Bible kong kiap dah kersiu tiak uji su.
Dia bersyukur siu tiap menong. Try. Kemau so menen mai tu sepang men siu tiap. Email jong undam. Kam pendik nomor bai lah. Tiap lat ngai. Katanya tiap jeng i. Kong mai. Lai keren yang lah. Lai keren jai. Lai keren jai. Lekot kong mai keno. Hari ni kapor. Ke Bible kong mai ki senran ki penki yo Jesu. Ki hab dah hala ngap bai ke ni. Tu ngap ba? Nampak pois kubor mo kwa mai kirim nya pi. Ki bigi kersiu yo bagi ongko kenrat mem sunyau setia bangin sayap. Haba ula kiti ula sneng ye kelia ngapa? Two things. He walk by faith, he uses God given authority. U Jesu u klap kerenjeng ye u pendan kami ke ikhtiar ke boleh wai u. Ngap bai kata. Balala pi don aga jingem jom pi tip bakan don ke breakthrough se silang tu ke jingem piap ya jinget piap ban penong kami ke ikhtiar jom pi kertang ke jong Jesu wat ong ba balai ken singap ba kinon ki lightly ki ke mau kwa pen iwi phim ta singi la pi otang ke ni lightly ngalak biang ta singi bat phim ta singi singap ba kani ke ketian ko kenrat ba kini ki senran ki khot yu Jesu ha baro ki jingjana ke Bible ke de lala ke jong singap ba ngi ong ba ko kenrat Harengan penipi na ka Bible, bahaya kini kita ko kenrat, kita 3 levels of faith. Ngap ba? Kita lai ka dan ka jinget, ka ba Jesu, ka ba ka jingem jingi ha mangi kendo jinget, ngilong kum ni ki senran ka jo Jesu. Ngap ba? Ngan penipi ka baning kong ka digani, tok ba? To, wang kita ki kersiu ba kita ong ko kenrat, nem sunyau setia bangin sayap. To. Ini apa yang dia cakap gospel ke jong Matius. Ngakak ban sedang shua nang ni namar ka jing sedang ke nang ni Matius kalau ngau bapra. Ini apa lang kendiat naga ketin ke jong Blaze. Ngap ba? Kalau ngau bapra ke dekat ke arpulai ini puli lang naga ketin ke jong Blaze. Baru ke Bible kau ambil ko kenrat, kau ambil ke ketin kepareng kau Lord, Master, dengan penipi naga Greek baru kini ketin bang ko kenrat kini baper. All are different words. All are different words. Ketika joke incident, hendak sengap bamo, sengap mai kini kawai. Balai bu mensia mukot jong balai, un pendon kami baru kini kinong thok, ban thok eka joke jingja, hendak ban pat iwe ki jingdon kam ko bakwak ban peni ke jing im jinge. Ketare ke basotanat baga baga pipuli ke Bible, bari pipuli baru ke jingja, ya ke we ke jingja na baru kini kinong thok, pinyok lot eka jing sotuk ke bapura, ke eka ba ublay kwa inge bangin yok na kini ke jingja. Amen. Hallelujah. Amen. Mai pala biok ya naga jinget. Kini ki senran kila pen kok ngo yu Jesu. Denam ka baning kong gade ketang aku apin yu i kini gawai. Kini ki senran kila pen kok ngo yu Jesu ban let sisilang gaduriau. Denam. And the word of Jesus. Yang ini let seduriau kila pen kok ngo ile dia. Siapa? Tengok kini kim dia bakem kok ngo i ke jeng khot jong blai. Kim kok ngo i ke boleh khot iki. Kila kok ngo. Gitu ngong. Balai terang kalau kau ngo ime, ban syakri ime. Balai par kadi ke jeng kiwan. Amen. Pelajaran yang dia kata ke benda ke jengem. Bila IT le dia syaka jeng khat jong blai. Syaka ke boleh utmui pi ban le. Kom ki bangai bila akwa ban em ke jengem ke bariu blai ha yeng habar. Hane balai ke jeng kiwan. Balai. Namar lemba jong pi sibun ki beriu ki nyomat lagi jeng trai ki jong blai. Usoi tanu le kat balak ban yeng bi le IP. That's right. Amen. Man, I'll tell you this is a serious matter. Amen. Tara onum pejel di kum mamlong kami eru onum pejel di bukum ler kami usoi tanu le IP na mafilong baler kam ta himau blai. Amen. You are somebody in the kingdom of God. Amen. Barum pej po ele dia bang ni ngalong kum ni ngalong tai na perkat ne kata perkat nai ab abam pin la janai pura suthu igini gawai ba pila de ki khun jong blai. Amen. Pira ne ke jinget pira ne ke ikhtiar kata ke jinget ba ke ikhtiar pi kala ora ke jing kala ke jing indagi babon. Amen. Amen. Di tengah ke jing indagi babon. Matius kana ba pragar kor ba arpulai ngan puli singap ba. Dia bola kiu ha ke ling kilas ki senran jong u ke ya bot yu hakmi ru ke jing ki palo ka ba krau ke mi ha ke duriau kat ban telep ke ke ling de ke jing atplon henrei ulayo tia singap ba. So dalam perong kami ke the devil is using the wind. Denam invisible force. Bana posipi. Amen. So tahu ngim yu i u denam. Ngim la bani i ke ler. Kena ngi sungtu ke jeng wan jong kapat denam. Ke jeng be jong ka. Hallelujah. Amen. Skap ba ke jeng
ka jing at pelung ka ke ka ba syaitan upen dan kami ke man le persya ke jing jam pi amen tarau ting ki wan ha ke jing jing mo shibon ki jing ja ki wan ki ujanang ni ki janang tai na ki brio na ki jing ja ki wan ban pen telep ingi bale syaitan ku ban ya le ke jing jam pi amen pile kum no bejong klik ti ne pile kum no pai bagi ni senran ki le kum no bat kai ka bau jisu upen ki ba kirong kaman les ngap bai ke ne ka bible ko ong tia ba ki senran ju ki le wan ha u ki le kersiu yu ki ong ko ken rat tu pen em yangi ngin sayap ta jorong ngum ta ong ko ken rat to kede ka ktien ken rat hang ni kede ka ktien lord you will find in the bible kede ka ktien greek curious ka bamot you are sovereign o lord you are in control siap bai ke ni ko ya ken rat mere halor baro bat mesin syar haki baro aga jing em jonga skap bai ke ni ko ya lara phimat jing khak haga jing em jong phi skap bai ke ni tanat bai ke ni tin jong blai hela diru ngalamat mun syarang ngala suthu ba lara phimat ning kong ning sharp ke jing haga jing em jong phi dai kawan khak ke jing lem no ke jing jigaran try melong halor baro melak ban handle ke ni try melong sovereign kadi ka tin curious kumta this word curious in the greek ngap ba lord ken rat kemut try me sensyar lord baro melak ban fix ke ni problem na nget hame kata ka first thing about one thing ide ne to ngap ba suppose ka tu ke jing kaya ini apa pila kaya ini ka tu ke jing sipang ngap ba kan mi sukoi ka ktien pan ngaso tanat lagi ni bible ngapa na taong ko kan rat tu penem ngingin sayap utiu la ong aki balai ba phi long ki ba syap tieng a phi ki ba jenge saba ong long phi ki ba syap tieng so tan barbon ni le phi ban pen syap tieng ni jenge ki ba bon ki bon persya ke jm phi ne don't focus uji su ong ngarap ong ni phi yang le chisilang gaduriau yang le chisilang pinget yang ngane pinget phi ke ba phi i ne kat ni ke jenge ka don pinget hangane a phi ki baret ke jenge skap ba ka ning kong skap ba bor phi kendo jenge phi ong kum ni setanat bang thok ngang kwa ban puli ke ni mga puli ram jong phi skap ba ka ning kong the first thing is this we say lord this is what it is. The first thing, sovereign one who is in control. So, when we are initially confronted with difficulty, we tend to address God as Lord, which means we know and recognize that He is in control and our faith is still holding strong. Yung try, melong halor baro, but mesin syar kini kejing ka mga kendo kejing em jonga to. Kaba arpa, ini pai kin dia cho Marcos pe ba. Keduk ala nong mga puli phi kasutanat bahai kani ka bible ka barang puli kini kisi yo iwe ktien sutanat ban pusan nei nem ha pai bamo ha ke jing ngilong kum no ngilong kum ni hi keduk jing ngilang khang ke jing to phim le try me tep me khama mela ban susha mela ban control ni ke jing ha ka byang bai ha ka por bala kham ai ke jing kham tana ani Skaba, akamai tak niat dia, kumni pat, skaba, Marcos, kalong besau, dekat kabalai pupra. Utiu lah dan agak tedong kelieng, bau yotia agak sengkeli. Kita kilai kersiu kita ong, ko kenrat, mem senyo setia, bangin sayap. Absyang sawan saya ke climax sibet chua tu ini pecah kendiat ini record. Do, kini kian ko kenrat kini didaskalos meaning teacher. Konong hikai, kabar kini sama. Ngijong umniang, la nek sa ke jingek yo. Try me kwa ban hikai ayu lembah kini ke jingek, ke jingem jong ha. Ha? Ngi berbor ngi wat be kita try me hikai ayu. What can I learn from this situation, Lord? God will not teach you in the problem. When you come out of the problem, God will teach you. Amen. That's right, man. That's right. Amen. Ublay unang hikaya pi aga por bikindo jinge la de mi na ko jinge ang hikaya pi. So na. Dani ka ktien jung ubni hikaya. De lamba ka jinge. That's right, man. Ni bro. Ko try. Ko abang hikaya yu lamba ka jing pang ka mga sya ka ni. Huh? We always want what master to say teacher. What are you trying to teach us?
through this sickness, through this problem. Dan maka dia jengek, kayak mau buat ni kayak ni. Ka jengek menjengi mau kibriu, ni long kum ta deh nam. La nek ka jengek, ni la doai te kum turu umlong, la kham endiat, la le lu doai no kham riu blei hendiat. Kita terai me kuai ngaman ikai ni ka jengek. Siam ka jengek. No. He wanted you to rise up and take your faith and take the authority that He has given you. But that you are not supposed to focus on the signs of the problem. Sebab ngi berbor, ngi jupet ngi kidak kishin ng jing e, ngi ju deal ga tmei jong jing e. Taringong hayeng asam ni kulmar wan ngi jing kulmar, ngi keno bai, de ma phi lama jong phi. De ma phi, de ani ga jing e ga balong kum ni. Ame ma keno e kata, usoi tara berong kam kita ki ke, usoi taruri hadin jong kita ki ke. Bang ra ki jing kundram. Piap seneng ya Amen. You got to deal with the problem, with the root issue. Not with science. Tahu nam. Nama ke jing elek jing kam de ke dok, ba de ke senam. After mbrio ko am taam. Wan nom elek ki brio. Wan nom keno ruhi ki brio. Di lembah jung i te kerang olong kum ni. Bila yo som kata, di lembah jung i te kerang ngam sakri blai shu. Di lembah jung i te ngala kuat ngam sakri shu blai. Don't blame people. Don't blame people. Amen. Ngia ke jing em jung i ngam tip ye phi. Ngam tip ye phi shong serious kan ni. Is this word helping you this morning? Huh? Hallelujah. Wanam keno iki brio. Dei ka dau jing i ngam le jisang shu. Dei ka dau jing i ngam ju dwai shu. Dei ka dau jing i ngam ju play Bible. Ngi ka focus jung i the devil pidem nam ha por ma kip kin do jing e. U syaitan unya le ye phi hadu ma phin da that jin. Ba phi ye kon ye ki dak. Phi ye kon you man deal you. And we are releasing our energy all in the wrong place. Telah tayan. Setiap balik gunung setiap. Nama gini senran ke por bakendok jinge kelawan ke om kala palok kala rong haliang kala pasang bantong. Ani. Try kenat. Hebat. Ngaku angin nama gini ko om kala ada bagari kalian jungi. Yep. Persangwan sei ko om kat bala. Kwa badi kai you trying ni. Trying to do it on their own. On their own. Kawan ke por pat haga jingim jungi. Sengap bahai gini ko wei. Sengap bah. Ngin lek kindia su Lukas. In India, Lucas. So when trials and troubles continue to drag on you, kan do ke jing deh, kawan kepor ke pa. Pertasya utrai. Literally. Skap ba. Lucas kalau ngobra. Lucas kalau ngobra. Strat ba gini ke jing jana ke Bible. Kalau ngobra ngan puli pi ke dekot ke ba. Ngap ba. Pitip da kendu jing saka ke ba simi na ke jing jingi ska ba ngem tip ba kandar ke jing pelai ke ba kraw ke jing jingi ane shwa ban mat ke jing light de kini ri ke ba ngi go through ke jing jingi ba teng teng ni kam so thuru ble kwa ngi bangin shem ya ka ikhtiar jingi ban penong kam persha ke jing ska ba dekat bar susau ti ke lawan nong ba pra ke dekat bar susau Lukas ti ke lawan hu ba ke siu yu ki dong Kilawan you, kita lihat no. Try, kenoi. Shake him up. Kokenrat, siapa? Ngani ketin climax, sanggup beli EP siapa ni? Kokenrat, ngilayap. Bila jom dah, layap hang ni teh, ni kecing ya. Layap ni teh, ni kecing ya. Ngilayap, siapa? Pitip nam, nak kendu la piai ne sine aku tu kejeng piwan sekene gue benong. Sosen saya lagi layap ni teh. Hah? That's right. Kajing sosen ya lagi kanum pelat je pi nak tu kejeng kanang pene pi aku tu kejeng Self pity will not cause you to come out of the problem. It will cause you to stay longer in that problem. That's right. Ngan saya pandai try. Aku ingin semua ngalai Bible study macam dia gini ngalai ke Bible study kau hayap ler bamlai keren sure. Layap hang ni teh, Ni brio ni kamle ke buat mai. Hang Bible ru kini kelai ang lupa aku ni. Ngin sayap. Amen.
when troubling buon than ke jing la nang ne ke to ke jing kan ne ke jing kan ne kan ang slam ke jing hang ni orang men how den men schosen try nga wa kan do jing kan ni huh? Do you feel pity on me, Lord, that I'm going through such a rough time in my life? My goodness, man, this helps me a lot. I don't know. Kaya rap di kajing im jangan nang step. Amen. Wanum ong ipalo di wanum sosen ialah dia. Ong biang wanum sosen ialah dia. Haba kendo jing Amen. Wanum sosen syampap ialah dia. Tang mga ibu kendo jing ini kan ni. Tang mga ngajuk ngastarat bang jong bil wajong batang mga kendo jing namar ka Bible ko mabarok jing mo kendo kalong barok ka jo yu brio ha basic level ko ka jong ring kendo ka jo jing amen gitu ni yong ka jing kendo mga padan mano manuru ba kendo belajar ngom ta hey kata ka jing bang nyimpat jo kendo mano manuru ha belajar ngolot na barok ki ba jong ipi ki jing Teng-teng pun soleh rai ne pio soleh ke jengek bagi wei kendo. Amen. Anu pun sosen la dia penang ke jengek ka balang nyai. Kana wan ke jengek. Nan saya pang ne terai. Ko ken rat ang barang, ko ken rat. Om yang ko ken rat. Kenrat, om yang kenrat, ngilayap, arsin yang kenrat, ngilayap, senyaman ni. Kini kita kata master. It's the Greek word epistatus. Epistatus. Kita tahu ko kenrat lala kajong kita gidan, hang ni kamut kumur setiap kamut kum ni. Ni khat ye me ha gani ka por ba men wan no kumni ban le gani ke jingi bangi kendo kata de ka epistatus amen na ande su try ko ai me kumni men wan men le gani ke jingi kitap nam ka basultana gani gani la ha ga jingi pinam ka kerdan no ka jingi ha ga jingi ka bangilan way ar lai karang kapor ga jingim kabalai thayan ga jingim dani Yeshua try arang kami me that moment he shows up ka jing snake ga jong blai baru Jesus step nam u demonstrate uang ba pechini kanir ka way ka banga kwa pipinyo gani ka way we am no ka Bible kam ong ni Jesus kendit la yang na taw long ndwai so kendit so bangan keren pusha ini ga jing his throat rose up and he dealt with that problem. Amen. Ngi ting teh ke jing ngi kwa ban nak hamriu blai swai mat swaban le geno pila da dom lupai ke ikhtiar na pila ya baru blai pili ki khon jong blai just take the authority in the name of Jesus. That's right. Amen. Pero kami ke ikhtiar ke tengah jong Jesus. Amen. Singap ba ka Bible kong kum ni pulilut. Wong ni tiu la kendit ba la sneng kita kali air. Ong la sneng kita kali air. Na kwa pi perkat ba ni ke tin ong la sneng. Ong ula dumok. Kani ka ketianam ko pastanat ba. Nga subangan ni ka ketian. Narum ta sngi. Mana mesti ko puli ni ketian subang putih belai. Na do man ta ka sngi pira mas kutu ba kani. Wanum lik dumok ye ki brio ngap ba. Wanum lik humiliate ye ki brio. Humiliate the devil in your life. Amen. Amen. Ni sya ka ketingri kemut di fitemu ni. Uji sum ni musyong. Galer. Kelit no em. Ni musyong. Galer. Kenri ano. Mde kumta. Ka Bible ka itu ba. He conversed with them. He was humiliating the spirit realm. He was saying, what are you? Lang bakram tadi. Apo mong yang ni jong ni tingi gibri ngom pok jat na yo setan mo jong yu brio. Waju keren po yu brio keren po yu setan. Amen. Nama balik ke jing tinggi kena bagi beriu teh. Tu am, la palat kamu la kena beriu bat. Ngap ba? Ke jing long beriu ngam teh bibi. La kena di ni, ngijong bat. Di lembah ini, ke jing la kena palat. Do not point to people. You got to take your authority in the name of Jesus. Yes, sir. And use it against the devil. Perong kami ke ikhtiar pi kerteng jong Jesus persya yu syaitan. Ye jing trai ke jong u, kandang ke jing trai ke jong bleh ke jing em jong pi. Amen. A new horizon will come. Amen.
Haleluya. Jesus ngapa? Mentah. Ulah dap ai ke ikhtiar ke balang. Hari ni ke portu ule in bagi senran. Hari mentah ong ba. Oh, kinduk jengek benong. Jesus, semua bahasa penjajai lam begini kal air. Wang ala dap ai ke ikhtiar pi. Ma pi pi able ye. You have to use the authority. Amen. Pinum yo i ke jing sok jong blai ba ke jing ja thai pinum syama ke jing em lara pinum ya jinget bala pinum penon kam ke ikhtiar ka bo jisul IAP. You got to use both of them in your life. Amen. Kui kon bi jong blai pe ba ngi ma ka por ka ba ngi kon ngi perlut e ka bor jing ngi perlut e ka jing mot je berkat jing haki ai ke bangim de ngi lut bor ngi trot ka bor jing ke bakin jaman siam. Ya ka bangi dia let cho boleh nong try ke ikan ni. Boleh bilang that is the problem. The devil is the problem in there. Deal with it. Deal with that problem. Let cho thumme. Keren you tu ye kita ki borjung dom ke bele. Wali dom ye ki brio. Wali keno ki brio. Penong kami ke kerteng ke jong Jisu percaya kita ke jing ya. Amen. Ke jing pang apa kena sekarang bau Jisu wala dep job ke pop, Jisu wala dep job ke jing pang jing crow, Jisu wala dep job ke jing dop, Jisu wala dep job lo di kibor jing dom baro haleluya wala job. Amen. Wala ke ikhtiar pi ke bapi penong kami ke kerteng ke jong Jisu. Sekarang ba, tela kendet bola seneng kita kal air, ong la seneng kita kal air. Bat kata ke jengat pelun ka kum tai ke laya jano bat kala long ka bajai jai there was peace. Kamu dia fitir usaitan na yele bat namar bo Jisu prong kam ke ikhtiar ka bor ke jong usaitan baro kala do bor ka along jai jai. It'll go away. Amen. It'll go away. Amen. We're on the verge of a breakthrough. Ngap bai ke go away. Akan mai lagi jong jing em la jong kerong jing e ka mga kendo aga jing em jong a few years ago some of you might know this. Lebi tip nam. Kani go ka mga syam aga jing em. I've never cried that way in my life. I've never felt the whole burden of the world as if I want to ka jing em jong I feel like it's all ended. I've been in that place. I don't know ka jaka ka jing em ba ka jing em jong a kala kot ndani issue. I've been in that place. Tip nam kani go away. Hadian kata ka bangla ngadon haga jindon kat ke jong blay. I worship God na syakri blay. I did whatever I know to do. And I said, Lord, na kerana ka ketian jong blay apa kata ka jing e. I was on a breakthrough. And when God gave me a breakthrough, it was a release for something new in my life. Kaya ba tumay bo blay unle ka jing jong. Amen. Amen. Jesus ngapa kini ke sendran kim pat juyo I kum kani ke jing athlon kum kani ke eryong menuru nama kila em ha ke duriau kim pat juyo I kini ke jing athlon ki tip hadiah bu Jesus tip ba kani ke eryong ba ke jing athlon ke dena ki bor jing dom kam dei e ke boswan na ke bor mariam. You got to recognize those things in life. Tuna kidan ki ke jing em je bibiro kam futu bakade ba suja kum tu na ke jing bakla jom pi ne ga ba phile kanu no ga decision ne na kade ga ba ki bor jing dom ne ki yang ele ip. Amen. Kidan ki ke jing em jing ga bangi mat jing na mar ki rai ga bangi shemma imla ban len ni kata. There are certain things that we face problem because of the decision making. And kidan pat ki ke jing bi pia baru blay pitep tekna ba kan ne kam de kan ne shne ga jing e. Something is there that I need to deal with in my life. Amen. Tapi deal ni lagi, setiap you have to deal with the enemy. The enemy is opposing you. Amen. But ka Bible ko ang setiap nam, haklimat ka bagi poise siliang. Kalau ka Bible ko tiba kila shepting, kila snopela, ula ong tiha ki hangno ka jinget jongpi ngasalan ba? Ong ba ong hangno ka jinget jongpi. Hatu ke jinget jumpi karon ha ka ketien nga bau Jisu adap keren na ke jinget ka papikan do aga jingem. Awan tan ke jinget lai pujat ni klet no ke bau Jisu la keren. Jisu ong yang ini lek chisiliang. Adap keren lupa yang ini lek chisiliang. Amen. He already spoke. Amen. Lara ke jinget thol pa ubli la keren ke jinget jumpi ngaba already spoken many things. Don't be troubled with so many things that happens in between. Kaya baca pedeng jong jingat lenti jong piman syakri blay wanum ki dia kata. Amen. Ublay un pendep kaya bola ong ni pi. He's faithful to do it.
Amen. Berkat keting ke jong blai ko omno ngene pulih kendiat. Ini pai kendiat. Markus kono besau ngan pengkot da kening ko am fin pet je ke jengja. Sau Henry kila septieng sikadai kelong besau sapuai Henry kila septieng sikadai bakilai kren parlok hi uni ulang wei si sa bakal eru bakal duriau de ki ko ngoyu ang barok ki ko ngoyu Soitan berkibor jeng dom ki habban ko ngo epi. Amen. They will submit to you. Kenong besan dekat meningkong bagabaan pengkot dengan ni. Kila poiru sa silang geduriau sa karinong gadara haba ulami no ti na kata lieng kumni ru lawan tan yu na ki mau jing tap ubriu besong mensimbam kuat ubajudan kajaka song sa hapdeng kita ki mau jing tap ti omdan manuru belawan ban kum yu em wat da ki kinjri na balaju kum jendai yu da ki nar gejat bar ki kinjri hendai ki kinjri ulaju metat ba ki nar gejat ulaju pen betat lengkot bar omjudan manuru ubala ban penjuk yu te klem de pot men mit men sngi wujud dana kita ki mau jing tep bar ki lomru udah lingyar ba udah ot yele dia de ki mau ngapa haba ula yo ide yu jisu na jang ula pet bar ula mani dem yu ba ula lingyar daga ktien ba jam ba ong Medam kam ayu bat nga ko jisu kon ublay ba khliat tam ngapan smai me ublay ba men om pinstam nga na ba ula ong ha u me men simbam ko to mi no na uni ubrio ong ko me men simbam ko to mi no na ubrio pat kadang gajeng pelai luat ka ba kraw ka snong ga dara bar ko wai ba gajeng syap tieng kala sensyar ko to ka snong bar ko wai ka light luat. Amen. Jesus experienced a breakthrough. Amen. In his life and ministry. Amen. Datang maki kisanran ru kimat dengan Tina. Amen. Hagapon ka bu Jesus nga ba ube uni uksoy badan ha uni brio nga ba kani ka tin so tanat ba ngi jo ang barbor mo ngala be si siente pastor uklami mnele. Setiap aga Bible nga ba kani we. Haga ni ka dekat Bible kabaga Bible ko angkum ni nga ba ngin sikra ko we singi memen simbam koi to mi no na uni ubrio ndai bu Jisu ang tang sisien mi no ak tang ndai mta ka Bible ko he had to say again and again and again. Then what does that teach me? That there are demons like that doesn't want to come out. And Jesus takara wahap kali mari we me nga do hukum mi we o ngari upat ba many not just one many adon riu hajar amen te wadom do men sim vek so pat mi sien so tho bai ka tai adon bun ngut kik so chang to amen hallelujah you have to say again and again amen kamot ka bautu setan kham ko ngo yu ka se men kong bo Jisu hukum so tho e gane ula na bi osngo de ki bon kik so you understand. Amen. Again and again he had to say that. Come out. And then he asked, I am a legion. 6,000. Sengap baik kata kawai. Pitip dia pernah. Pila mun dor bahawa wei ubrion reho jaru ki suit kila mandrung. Bat kani ke deka dak ki singi bakat do mangan sapen ipi ke weni Bible study. But if you puli Marcos nong basan barok kawai. Kani ke deka weni ki ktien ke bangan ju ong ipi penong kambo Jisu penong kambo itu ktien ke bangi ong perilous times. Treacherous time mo kisi bakado ki por ba shitam katu ktien por ba shitam kereta hagan ni ke incident ka bo Jisu panong kam gitu ktien ba ki sngi bakado kin longkum ka atmosphere jong uni ubrio badana po nong gadara. There'll be death in people's minds ngapa. Hallelujah. Amen. Ki jing sniu kin genre ba Bible ko ang ba kini arngot kilong lengkhoy. They were naked. They were in the tombs. Ngapai kini kowe. Batakadaw, it was important bo soy tangaraw soy taw nga lekat bala. Balay, po Jisu nang poy silang ban pengam jelop peki hapeng duriaw. Ke jingem jungiru ngamba ke jinge ka bangi kendo ke jingem. Abo soy taw nga le pitep bakadon ke ke pelak ke bakram dei tang pi. Ya ki we ke jingem jompi. There'll be a lot of people who will be blessed through your life. Amen. Your breakthrough is somebody else's breakthrough. Huh?
Man, I believe that in my life. Many years ago. Kaya ka jing palike ka mga mat hau blay ka jing im jong katahi ka ju jing palike kiway ki mat lamba ka jing im na mga layak lanti kaya ka jing im. Kira certain things. Amen. Hallelujah. Kun bi jong blay. Kwa pisur pi ka ni ka ktian ta ka singi. Kan mau ba ka jing het bat ka jing perangkam ka ikhtiar jong pi perangkam ber sung thu. Wat no mia kun bat ka nam ne ka do ka jing im. Amen. Manam perlu kaya ka bor jong pi bat ki brio. Ngi ka jing kunram ka babon ka bami aki yeng aki jing em jing ka dai ka fokus jing ka dai u brio. Ka bangi ka tari ka way ka ba usaitan kwa ingi bangin perlet jemut sta te. Kwa ingi bangin perlet jemut sta. Amen. And what happens is this. In the end of the day, when the whole strength is failing, kabor barok lalut lut. Aka jing jingi. And I go you blame even in that time when we call on God, He will show up in your life. Amen. Amen. Let's pray together. Let's thank God. Ini I go lang you blame. Ini ka ting jong blame ka penslo repi ni singi. Kan rat ni so